Svaki put kada uključite telefon ili televizor, koristite jedan izuzetno redak element, bor, bez kog savremeni život ne bi bio moguć. U prirodi, kada se bor spoji sa kiseonikom i drugim elementima, nastaju minerali poznati kao borati. Mnogi toga možda nisu svesni, ali borati imaju preko 300 primjena. Okruženi smo njima u svakodnevnom životu, a posebno su važni u poljoprivredi. Bez bora, biljke i voće ne bi mogle da rastu. Šta više, nedostatak bora smatra se jednim od najvećih problema po svetsku poljoprivredu. Zbog toga borati, a naročito natrijum borati, predstavljaju ključni sastojak u savremenim poljoprivrednim đubrivima. Bez njih ne bi bilo vetroturbina, vazdušnih jastuka, brzog interneta, kao ni pametnih telefona, LCD ekrana, specijalnih stakala u solarnim panelima i magneta u električnim vozilima. Primenjuju se za izradu izolacije optičkih vlakana, medicinskih bočica, kao i u avijaciji i istraživanju svemira. Međutim, nisu svi borati isti. Postoje 3 velike grupe proizvoda od borata. Mineralni borati, borna kiselina i natrijum borati. Među njima, natrijum borati su najvažniji i oko 50% od svetske godišnje potražnje je upravo za njima, jer je njihova primjena ključna u brojnim proizvodima i industrijama. Uz to, oni su najređi u prirodi. Toliko su retki da postoji samo jedan dobavljač natrijum borata za Evropu. Barem je tako bilo do sada. Zahvaljujući nedavnom otkriću, tek 4. u istoriji čovečanstva, Valjevo i Srbija bi mogli da postanu jedini alternativni dobavljač natrijum borata u Evropi. Uz to, Srbija već ima tradiciju u proizvodnji borata, a ovo otkriće od nacionalnog značaja moglo bi da pomogne Valjevu i celoj Srbiji da ojača svoju ekonomiju, privuče i uspostavi nove grane industrije i kreira brojna zelena radna mesta. Najbolje od svega je što ekstrakcija ovog minerala može da se uradi pomoću ekološki čistih tehnologija koje čuvaju životnu sredinu Valjeva i Srbije. Saznajte više na palkovski.rs.